ene wo de wadre wo de akakọ wadre ene waji wani so ewi asem ha ebi ameka masem sese ne mu entimi wetete wontoma si etufo na so wonte a okọ nti age enti ne meka ne se Bukom Banku benku eba so banku eba ni nyina bi no ene ne atro no e wo sel no chese na menkuan se Awurade ambema se Awurade ambema Awurade bra Bukom Banku asemi banku oba hia o se sie de ne aye de Awurade ne Yesu frɛ no my Ghana nyina yensu ngugye esu frɛ Awurade so meboa Bukom Banku benku oba na we de banku eba ne de akoda ne something which is there anu odi yo se Awurade ambema me kan me repeat me si Awurade ambema aye Ghana yente asempa emfa aye Bukom Banku mo amodoba me piesie na natili ena maji mekunya kese ho attention TV say me dane nsem na me bese nsem no he edi gu ho is a fire is a oja kasa na etwagu ho attention TV so fe ede emamo ye Christmas ye babekwe university number na edi ehim e wo hwe na se ne sa university se mo bro ho ebedi edebe ejanka asem eye mobo university ese number no osere wa fa bibia obenya bia fa sen no so wa tare akoto se wu enko wu ntime enhyebu onya tata empe na tiefu ne so se wonu ne nkura so kotata ne wogya egu university se sa tare no wa reject by reject e wo enkwala no enim fa na fabra no fa moa e mu bruhufo na onfa enchom na wonso e hona wonso so benya wonhyira ayedebe efiri fefefe university nyankopon wonhyira na onyo kese e wo botaya udi esi wani so a wo de bua eye mubrohu afo university ye da wase ene ne etwagu ne mewra ho ye papa ye nua ye bra panyi Bukom Banku te se ne yekoso na bra bom ne die se nyame amema o my Ghana yente asempa anu odin ema Bukom Banku pa be oda no de serious ewi asese wo ho a tie afutuo na emfa ewiase emo obo kai sese bibi entimi wa ebetom ni bibi ebetimi etimi ewo abrabuma ena wote so na wo kine oye ade a endwen enenko ya adwen o kina se debi asemunti ena panyin ese ye do na se kwadu ho a ye jam ho na ye ntwanye debe entontwene ye binim se ye di kwadu a ye jane ho da bia nye sa wo do na koto kwadu ho na wo jam ho ye de bia senti na wonya reference e de ama asem no enti bibia wo ye bia no wo de waje ho ageman e na wo je no akenten e wo even wo neighborhood and even your community say what ntin ade da so ye kan bibia wonya de be untie e de wadre asem bi betimi aba be show me na wo yi wo me na bia nya de be enye ye so what you say otimi fo no be de obeba aba betimi ankasa Bukom Banku Ghana fo nyina ye bon paye ama hye Awurade ebejo se ho na wakone de cells no chese enu ho yare e very serious and a critical ankasa Bukom onyame ebehwe na se wo firi ho eba wo de aye futuo ade na wasua bibia de be firi na wo de abo bra ese sa ade no nya de be untwa wani nya de be enkoye biem na sese enemi mu odren anya de be ama oso Onyankopon onhyira mo se de bia mo ti makunya kase e wo mufie na mo hwe eye mo amodoba mo piesie na natili ewo attention TV so mo subscribe channel no e mai na mo share e mai na mo fa mo comment ne so bra me ji makunya kase ne se me ready e de ama mo fefe executive producer which nyame onhyira eye adwumawura eye nyame onhyira eye prophet Eric Akwasi entry papa bi nyame onhyira na onyo kase makram that's it. Yes, I'm be sure attention TV.